Kuri uyu munsi wa none ibinyamakuru, amaradiyo ndetse n'amateleviziyo byose biravuga ku ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa uyu munsi reka tuganire ku ndwanyi kabuhariwe wakuye imitima y'abatware benshi bavuga ari kijyana. Uwo nta wundi ni General Sultan Makenga. Uyu wari umurwanyi kabuhariwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu ngabo za RPA Inkotanyi, kuko ngo yari mubi cyane. Gusa uyu munsi wa none ari kurwanira kwibohora no kwisanzura mu gihugu cye. Ese Sultan Makenga ni muntu ki? Kuki yahisemo kurwanya leta ya Kongo? Ibyinshi kuri we reka tubiganireho. Nge tugiye kubana nitwa Thierry Areniyigena. Iyi ni NHT10 TV. Makenga yataye ishuri ku myaka 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa RPF Inkotanyi. Abarwanyi bari impunzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku Batutsi mu Rwanda, gutahuka ku bahunze n'uburenganzira mu gihe icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwari bufitwe ahanini n'Abahutu. Mu gihe cy'imyaka FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zitsindwa mu 1994 ubwo Abahutu b'abahezanguni bicaga Abatutsi bagera ku 800 n'Abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi. Asubije amaso inyuma mu kiganiro yatanze mu 2013, Makenga yagize ati: ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. RPF n'abarwanyi bayo ba RPA imaze gufata ubutegetsi i Kigali, benshi mu bari bagize leta yariho n'igisirikare bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire icyo gihe. Mu gisirikare cya RPA Makenga yageze ku ipeti rya Serija ndetse yungiriza umukuru wa Parituni y'abasirikare. Yari igitangaza mu gutega ambushes. Umwe mu barwananye na Makenga muri RPA niko yabwiye ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute. Ikigo kivuga ko kuba atarafite amashuri no kutavuga neza indimi nk'Icyongereza n'Igifaransa byari imbogamizi mu kuzamuka kwe, ntiyagera kure mu mapeti. Mu 1997 yari mu nyeshyamba z'Abanyekongo zafashijwe n'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko muri Zaire. Ubutegetsi bufata Laurent Désiré Kabila, wahise ahindura izina ry'igihugu akita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC. Gusa Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye, yatawe muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda nk'uko byavuzwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano, kavuga ko yafungiwe ku kirwa cya Iwawa. Hagati aho imikoranire hagati ya Laurent Kabila n'u Rwanda yaje kunanirana. U Rwanda rwifuzaga kurandura inyeshyamba z'Abahutu zasize zikoze jenoside mu Rwanda zigahungira muri Kongo, nyuma y'uko izi nyeshyamba zajyaga zitera mu burengerazuba bw'u Rwanda zikica abantu. Kabila ntiyashoboye guhagarika izo nyeshyamba ndetse ategeka ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo i Kinshasa kuva muri Kongo. Nyuma y'ibyo u Rwanda rwateye Kongo mu 1998 ubwo Makenga yarekurwaga, yoherejwe imbere mu bayobora urugamba mu nyeshyamba zafashwaga n'u Rwanda. Uko imyaka yagiye ishira, Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri RDC, habaye kwiyongera ko guhohotera Abatutsi b'Abanyekongo. Laurent Désiré Kabila yavugaga ko Abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi nabo bagashishikariza rubanda kwibasira bo muri ubwo bwoko. Makenga yashinjaga abategetsi ba Kongo kugambanira abasirikare b'Abatutsi. Yagize ati: Kabila ni umunyapolitike, nge sindi we, ndi umusirikare, kandi ururimi nzi ni urw'imbunda. Ibihugu bituranye byinshi byinjiye muri iyo ntambara, na ONU yohereza ingabo nyinshi kugerageza kugarura amahoro. Bivugwa ko abantu benshi barenga 5,000,000 baguye muri iyo ntambara n'ibyayikurikiye, ahanini kubera inzara ndetse n'indwara. Mu 2001 Laurent Désiré Kabila yiciwe mu biro bye n'umusirikare muto wamurinda agasimburwa n'umuhungu we Joseph. Imirwano yarangiye neza mu 2003 habayeho kumvikana n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Makenga n'abandi bari mu nyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe mixage et brassage. Nyuma habaho amasezerano ya leta n'inyeshyamba mu 2009.
Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph, Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 bashinja Kabila kutubahiriza amasezerano ya 2009 yagiranye n'inyeshyamba icyo gihe zari ziyobowe na Laurent Nkunda. Muri Mata mu 2012 bashinga M23, Makenga yahise ajya ku ipeti rya generali, nyuma batangira ibitero bikomeye byafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe Makenga yashinjwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika yamushyiriyeho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi ku basivile. Makenga yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi 10 gusa bawufashe, mu 2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'iza ONU icikamo kabiri. Igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi cya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyu yishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Ntaganda wahimbwaga Tamineta yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha i La Haye mu Buholandi, aho yakatiwe gufungwa imyaka 30. Uganda nayo yagiye ishinjwa gufasha M23, ibyo yahakanye. Yahawe inyandiko zo guta muri yombi Makenga ntiyabikora. Nyuma y'imyaka 8 mu 2021, Makenga na bagenzi be bongeye kugaruka muri DRC. Intambara zongera kurota zihereye Icanzu muri Rutsuru hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana ntiyubahirijwe, buri ruhande rushinja urundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe Makenga si kenshi yagiye aboneka mu ruhame, akenshi bya M23 abirekera umuvugizi cyangwa se Koloneli Nanga nyuma y'uko bashinze ihuriro rya AFC. Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be 3 kugira ngo umunsi umwe bazagira hazaza heza muri iki gihugu. Yagize ati, sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kongo, gusa bavuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati, nzatanga icyo bisaba icyo ari cyo cyose. Gusa kugeza kuri uyu munsi wa none Makenga n'ingabo ze biragaragara yuko bari kurusha imbaraga cyane Leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cyayo. Gusa ntituramenya iherezo ry'iyi ntambara. Iyi ni NHT10 TV, ngenditsiyeri Areni yigena.